नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. हिंसक आक्रमक लोकांच्या जीवार उठपी सुण्यांच्या जातींचेर गोंयांत बंदी हाडटले. रेबीज डे दिसा मुख्यमंत्री उलयलो. मिशन रेबीजाची पणजे जागृताय. सुण्यांचे वॅक्सिनेशन सक्ती. गोंयांत उटंगार, झाडां खांबे आडवे, लोकजीण विस्कळीत. फाल्यां ऑरेंज अलर्ट. मध्य अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो. गोंय, दक्षिण कोकणात आयतार मेरेन उटंगार. वेधशाळेची शिटकावणी. वर्स सोंपता म्हणसर नॅशनल हायवे फोंडकूल मुक्त करपाचे टार्गेट. केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरांक 10-15 वर्सांचो कंत्राट दितले. बरे रस्ते करपाचे, सांबाळपाचे ताणीच. महापालिकेचे नगरसेवक मागतात स्मार्ट सिटीचे ऑडिट. महापौर म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरांची बसका घेता. सोप्याक कोटींचे टेंडर, मात रिस्पॉन्स उणे. अष्टमीच्या फेरयेचेर जोड 90 लाख. पाकिस्तानात बलुचिस्तानात आत्मघातकी हल्लो. 55 सोंपले. 50 वयर जखमी. सोपिल्ल्यांत मस्तंगचो DSP. ईदाक मशिदीत जमिल्ल्यांचे आत्मघाती हल्लो. पणजे पुलिसेन सांतिनेज फेक कॉल सेंटर केले एक्सपोज. मॅनेजर धरून 13 जाणां अटक. अमेरिकेच्या नागरिकांक करताले टार्गेट. कॉल सेंटराचो मास्टर माइंड गुजराताचो. गोंयाक TB अलर्ट. देशांत टक्केवारीत गोंय वयर. हिमाचलाच्या दोतोराची शिटकावणी. एपिडेमॉलॉजी फाउंडेशनाच्या वांगड्यांची फाल्यां परां दोना पावल इफिकॉन परिशद. बायला आरक्षणाचे नारी शक्ती वंदन विधेयक आता जाले कायदो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून मारलो शिक्को. अधिनियमाप्रमाण बायलांक लोकसभा विधानसभेत 33% आरक्षण. आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यटन सर्तीत काणकोणच्या खोतीगावांक बेस्ट ट्युरिझम विलेजीचो मान. बेस्ट 35 ट्युरिझम विलेजींच्या वळेरेंत खोतीगावांक ब्रॉन्झ कॅटेगरीत मान. हिंसक आक्रमक आणि लोकांच्या आंगार वचपी सुण्यांच्या जातींचेर बंदी हाडटले म्हण मुख्यमंत्री उलयला. रेबीज मुक्त गोंयचे टार्गेट घेवन वावुरपी मिशन रेबीजाचो दोतोर मुरुगनाची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. गोंय रेबीज मुक्त झोन जाला, मात सुण्या पोसतल्यांनी भायल्यान सुणे हाडल्यार तांकां वॅक्सिनेट करूंकूच जाय म्हण दोतोराचो उलो. रेबीज डे निमतान पणजे जागृती. Ready, 3, 2, and 1. Rabies! Rabies! एक दो हांव समेस्त गोंयकारांक हांव अपील करता की तुम्ही जर डॉग हाडटा आसत म्हणजे सर्टन ब्रीड वी वॉन्ट टू बॅन वॉट टायप ऑफ इट इज. पळय आमी म्हणटाले की ते सर्टन ब्रीड ज्यो सामक्यो आसता त्यो आमकां बॅन करपाक जाय स्टेटीन दवरून उपयोग ना. कारण दे आर मॅक्झिमम डायरेक्टली अटॅक करता. दे आर अटॅकिंग स्पेशली ऑन द ह्युमन. डायरेक्टली अटॅक करून तांकां दे आर ऑल्सो म्हणजे घरांत दवरता ताका ते वॅक्सिनेटूय करिना. सो दॅट समेत गोंयकारांक सांगता तुमी एट प्रेझेंट एटलिस्ट म्हणजे ऑल द डॉग्स हॅव वॅक्सिनेटेड फॉर द रेबीज वॅक्सीन. Even though we are starting with the sterilization process in future, Mission Rabies is submitting the project with us, and the entire dog from the state we are doing the sterilization process step by step. We are doing the sterilization to keep the control on the population of the dog. So I rabies free करपा खातीर सगळ्यात व्हडले काम जर कोणाचे आसत जाल्यार ते डॉक्टर मुरुगन रेबीज मिशन हाजे एंटायर टीम तेजे सकयल बशिल्ल्या ते टीम आणि वयर आसात बाकीचे सगळे तेंचे तुमकां एक्सप्लेन केले. आज आमी प्राउडली सांगपाक शकता की गोंय रेबीज फ्री स्टेट आसा. इज ओनली वन स्टेट इज अ रेबीज फ्री स्टेट इज अ गोवा स्टेट. This is not an emerging disease like COVID, which just now I told you.
this is a disease for ages, more than, they say it's one of the oldest disease in the world, say about 3,000 years, mainly caused by dog bite. So like COVID, the vaccine availability was there or was not there? पूर्व मध्य अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो जाला, ताका लागून गोंय आनी दक्षिण कोंकण वाठारांत उटंगार. फुडले 2 दीस आयतार मेरेन उटंगार आसतलो. लोकांनी सादूर रावचें म्हण वेधशाळेची शिटकावणी. एका सारख्या पावसान झाडां कोसळत आसात, रस्ते तुंबले, लायटींचे खांबे आडवे, येरादारी लोकजीण विस्कळीत. पावस 130 इंचार, सरासरी परस 10% मायज. गोंयांत फुडले 2 दीस उटंगार. वेधशाळेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. कोंकण, महाराष्ट्र, गोंय आणि कर्नाटकात मोठो पावस पडटलो. पूर्व मध्य अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाला. Today we have, and if we look for basically this Arabian Sea low pressure area, then under the influence of cyclonic circulation over the coastal Karnataka, today morning a low pressure area has been formed over the east central Arabian Sea of Goa coast. This low pressure area very likely to become more marked during next 24 hours, and this low pressure, this basically well marked low pressure area very likely to persist over the same region during next 48 hours. ताळगाव पणजे झाडा आडवी. येयले ते आमी गाडी टर्न आउट करून हांगा येयले हांगा कंप्लीट गोजाड पडोन घराचेर मातशें पडलेलें आहा. डॅमेज कांय जावना, कोणाक लॉस जावना आनी कोणाक यावूय जावना. इंजुरी काय जावना आनी डॅमेज काय ना. डॅमेज काय CCTV वर्करांनी आमी काम करता आनी ते केल्या उपरांत क्लियर जाता. सावय वेऱ्या शिलवाड्यार रस्त्यार झाडां आडवी जाली. पेडण्या उटंगारांत झाडांची पडझड. कामुर्ली तुया न्हंयचे उदीक वाडिल्ल्यान फेरी सेवा कांय वेळा खातीर ठप्प. फेरयेंतल्यान गाडयो भायर काडपाक सर्कस. कामुर्ली तुया हांगा फेरीन उदक भरले आणि जे नदीचे जे वॉटर लेवल जे आसा वाडल्या कारणान लोकांक येवं वचपाक खूब त्रास जाले आणि त्याच बरोबर पेडणे वाठारांत खुबशा जाग्यार रस्त्यार उदक राविल्लें आसा आणि काही रस्ते जे आसा उदकापोंदा गेल्लेले आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वर्स सोंपता म्हणसर राष्ट्रीय महामार्ग फोंडकूल मुक्त करपाचें टार्गेट. ते नजरेन प्लान करात म्हण केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या मंत्रालयाक निर्देश. रस्तो येरादारी महामार्ग सचिव अनुराग जैनाक घेवन गडकरीची दिल्ली पत्रकार परिशद. महामार्गांचेर फोंडकुलां पडूंक जायना, रस्ते बरे जावचे म्हण कॉन्ट्रॅक्टरांक 10-15 वर्सांचो कोत्रात दितले. बरे रस्ते बांदपाची देखरेखीची जबाबदारी तांचीच. पॉटहोल में भी ऐसा है, क्या होता है, पहली बात तो NHI में एक बहुत अच्छी बात सेक्रेटरी साहब ने आई जो मेरे भी ध्यान में नहीं आई थी. हम लोग जो रोड EPC में बनाते हैं उसका मेंटेनेंस बहुत जल्दी आता है और जो रोड कॉन्ट्रैक्टर को 15 साल मेंटेन करने पड़ते हैं वो एकदम अच्छे बनते हैं क्योंकि वो 10 बार सोचता है कि मेरे को खर्चा ना पड़े. तो हमने अभी ये तय किया है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को 10 साल 15 साल मेंटेनेंस की जिम्मेदारी देंगे, उसके गले में लटकाएंगे. इसके लिए BOT हम ज़्यादा बड़े प्रमाण पर बनाने का निर्णय किया और काफ़ी बड़े प्रमाण पर अप्रूवल्स भी दिए हैं ताकि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर करेगा. उन सड़कों में परेशानी है. कुल मिला के 1,40,000 किलोमीटर जहाँ पे हमारे सड़क है उसमें लगभग किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करीब 1,05,000 किलोमीटर के आसपास मेंटेन्ड है. बाकी 40,000 किलोमीटर में हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे. तो सर जो शुरू में बता रहे थे वो जो व्यवस्था की है, वी हैव क्रिएटेड 2 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. वन इज परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर इज शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. सारी सड़कों की मैपिंग हो गई है. सभी जगह मतलब हमारे जैसे 3 ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवली काम करते हैं. एक हो गया NHAI, उसके पास जब आप कहते हैं तो NHAI में 70,000 किलोमीटर ही सड़क है. फिर NHIDC है और स्टेट PWD. तो तीनों की सारी सड़कों को मैप करके 100% किसी न किसी प्रकार के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, वो काम लगभग सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स में आने वाले हैं. तो इंटरनली टारगेट ये रखा था कि हम लोग दिसंबर तक पूरे देश में एक भी सड़क पर गड्ढा ना रहे इस स्थिति में पहुंचने का प्रयास करें और वो अभियान ये अभी इस पखवाड़े से शुरू हो गया है.
स्मार्ट सिटीचे ऑडिट करूंक महापालिकेच्या कांय नगरसेवकांचो नेट. महापौर म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरांची बसका घेता. अष्टमीच्या फेरयेंतल्यान पणजे महापालिकेन 90 लाख जोडले. फाटल्या अष्टमी परस मायज येणावळ पणजेच्या उदरगतीक वापरतले म्हण महापौर रोहित मोन्सेरात सांगता. पणजे मार्केटांत सोपो वसुलीक 1 कोटीचे टेंडर काडिल्ले. एकल्याचोच अर्ज तोय सापूच उणे बिडिंग जाल्ल्यान खंय रिजेक्ट. So this year we increased the rates of the ferry rates. So they were saying we increased it a lot, but all of that money now has come to the corporation. If you look at our collection this year, our collection was around some 90 lakh something. That is higher than all of the previous years combined. So now all of that money now, instead of they were talking about how people nobody actually complained. What we were saying was all of the money now is going towards the development of our people. Now, a lot of our councillors, a lot of people have been asking for works to be done in their wards and everything. Chopper, I think that was one issue. Now we had floated a tender for around 1 crore. And there was only a single bidder and he bidded some very extremely low amount, so we cancelled that tender. There is no point this thing. So now the reason they had, most of the issues that they raised was that we had not brought it to the council. So now we have taken post facto approval for a lot of those decisions. We have acted only in the interest of the corporation. Now, if they want to have an interview with, they want to have meetings with all the contractors and everybody, it's not an issue from our side. We will organize that meeting. We at the council had given an extension of around 6 months now. So now so they were talking about the rates being notified now. So we are going off the rates that Uday Anul had approved when he was mayor. We have added 15 or 20% extra and we re-tendered also. They are making it seem like it's a scam and there's basically nothing out of it. कॉन्ट्रॅक्टर कोणाकूच भिना. तुम्ही पयला तो पळय बिंदास 2 वर्सां ताणें लोकांक घातल्या त्रासान. आतां परत सेम करता तो. तुम्ही पळय ते रस्ते फोडून दवरले. कामगार कोण आसले पळय, आमी ताका कितें सांगलेलें, तूं बाबा एक स्ट्रेच कंप्लीट कर, तो माती घाल, कंप्लीट कर, फुडलें काम कर. वो आख्खी परत तेणें स्कूल एरिया परत फोडून दवरल्या. लोकांक गाडयो आपल्या हितून व्हरूंक ना. लोकांचे बिझनेस बंद पडल्या. 2 वर्सां लोकांनी त्रास काडले बिझनेसमॅनांनी. कोविडात तेजे पयलीं कोविडा खातीर त्रासान पडले. आतां लोक बिझनेसमॅन त्रासान आसा, पूण कॉन्ट्रॅक्टराक कसलोच फरक पडना. पाकिस्तानाच्या बलोचिस्तानात आत्मघातकी हल्ले चडार. शुक्रारा 2 आत्मघाती स्फोटांनी 52 लोक सोंपले. 50 वयर जखमी. बलोचिस्तानातले मस्तंग जिल्ल्यांतल्या मशिदीत ईदाक जमिल्ल्या लोकांमदीं वचून आत्मघाती बॉम्बस्फोट केलो. हल्ल्यांत मस्तंगाचो DSP सोंपला. पणजे पुलिसेन सांतिने सिल्विया बिल्डिंगेत धाड घालून फेक कॉल सेंटर एक्सपोज केले. मॅनेजर तपन शाह धरून 13 जाणांक अटक. हे गँग अमेरिकेच्या नागरिकांक टार्गेट करून लुट्टाले. कंप्युटर, लॅपटॉप हॅक करून सर्व्हिस दिवपाच्या नांवान सॉफ्टवेअर डावनलोड करून पयशे घेताले. मास्टरमाइंड गुजरातचो. काम करपी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, नागालँडाचे. illegal call center which was operating in the jurisdiction of Panji police station. सांतिनास में सिल्विया हाइट्स करके बिल्डिंग के 7th फ्लोर में 13 लोग एक इलीगल कॉल सेंटर चला रहे थे. मैक्सिमम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, सम आर फ्रॉम नागालैंड, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड. इनको अभी अरेस्ट किया है. मास्टरमाइंड्स है तपन शाह फ्रॉम गुजरात एंड मिस्टर जैमिन मिस्त्री, ये भी गुजरात से है. 13 लोगों में 12 जेंट्स हैं और एक लेडी. ये लोग प्राइमरली टारगेट करते थे US सिटीजन्स को. इनकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि मतलब US सिटीजन्स जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, प्राइमरली लैपटॉप्स, टैबलेट्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, उनके कंप्यूटर में पहले एक स्क्रीन में दे सेंड ए पॉपअप. उस पॉपअप को आप टच करेंगे तो अपना स्क्रीन ब्लैक हो जाता है. जब स्क्रीन ब्लैक हो जाता है एक नंबर डिस्प्ले होता है, एक टोल फ्री नंबर, कि इस टोल फ्री नंबर में कांटेक्ट करेगा तभी आपके
कंप्यूटर को हम ठीक कर सकता है, ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। कंप्यूटर में एक वायरस अटैक हुआ है और इस अटैक को ठीक करने के लिए आपको इतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। गोंयाक टीबी अलर्ट। देशांत टीबी दुयेंती मेळपाचे टक्केवारी प्रमाण गोंय सगळ्यांत वयर म्हण हिमाचलाच्या दोतोराची शिटकावणी। जीएमसीचो डीन बांदेकार म्हणटा सोरो आनी टीबी मदीं स्ट्रॉंग रिएक्शन। जीएमसीन दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरांत फाल्यां आनी आयतारा इफिकॉन परिशद दवरल्या। देशांतले 150 तज्ञ हे परिशदेंत भलायके विशीं रिसर्च मांडटले। I want to first give the statement, it is an alarming statement that the death rate due to tuberculosis in Goa is highest in the country. It is our state, my state, I belong to the state of Himachal Pradesh, it is just neck to neck. So we discussed with the state TV officer and he is having different strategies how we can control this death rate. Second is it's for everybody for the national level. I not restrict to Goa because 63% of Indian population, despite having sign and symptom of tuberculosis, do not access services. A lot of Goan patients, they drink alcohol. Yeah. And there's a strong reaction between TB drugs and the alcohol because the liver doesn't support. Then you have to withdraw that medicine. They get jaundice, they get yellow sclera, and then they really become sick. So many patients we have to withdraw. Once you withdraw medicine, again bacteria becomes little resistant. So this is what we are facing. So what we are doing now, we are doing something called as a comprehensive care. Means if you feel somebody is a TB patient, this decision has been taken by state committee. If he is supposed or he is likely to go in for alcohol addictions or he is known alcoholic, then you admit him. Make him a special patient. राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यटन सर्त 2023 गोयच्या खोतीगांवचो बेस्ट ट्युरिझम विलेज म्हण देशांतले 35 ट्युरिझम विलेजींच्या वळेरेंत आस्पाव। काणकोणच्या खोतीगांवाक ब्रॉन्झ कॅटेगरीत हो मान मेळ्ळा। पर्यटन मंत्रालयाची केंद्रीय नोडल एजन्सी रुरल ट्युरिझम अँड रुरल होमस्टे विभागान ही सर्त दवरिल्ली। बायलां आरक्षणाचे नारी शक्ती वंदन बिल आतां कायदो जालें। अधिनियमाक कायदो म्हण मान्यताय। संसदेन पास केल्ल्या अधिनियमाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून शिक्को मारलो। लोकसभा आनी राज्यसभेत मान्यता मेळ्ळ्या उपरांत हे बिल राष्ट्रपती कडेन धाडिल्लें। ह्या कायद्या प्रमाण लोकसभा आनी विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण। छत्रपती शिवरायाच्या राज्याभिषेकाक अंदू 350 वर्सां जातात। त्या निमतान विश्व हिंदू परिषद आनी बजरंग दल 8 दिसांची शिवशौर्य यात्रा काडटा। विश्व हिंदू परिषदेचो फुडारी आदलो आमदार मोहन आमशेकार उलयलो। 1 ऑक्टोबराक बेतलांत किल्ल्यार यात्रा सुरू जातली। 8 दिसां उपरांत बार्देसांत म्हापशां यात्रेचो समारोप जातलो। छत्रपती शिवाजी महाराजान राज्याभिषेक करून 350 वर्सां जाता आणि विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना जावन 60 वर्सां जाता। ह्या दुग्ध शर्करा योगाच्या निमित्तान आमी एक 8 दिसांची शिवशौर्य यात्रा काडपाची ठरयल्या, ज्याची सुरवात बेतूल ह्या किल्ल्यावयल्यान हो किल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदपाची आज्ञा दिल्ली। थंयच्यान 1 तारखेक सकाळां सुरवात जातली 10 वरांचेर। गोंयचे मंत्री आसतले सुभाष फळदेसाय। ही यात्रा वेगवेगळ्या ठिकाणांतल्यान वतली। प्रत्येक दिसा एक सभा आसा। त्या दिसा सांजची आसतली कुंकळे, दुसरे दिसा आसतली कुडचड्यार, तिसरे दिसा आसतली वास्को, 4 तारखेक आसतली फोंड्या, 5 तारखेक आसतली दिवचले, 6 तारखेक आसतली शिवोले, 7 तारखेक आसतली माशेलान आणि समारोपाची भव्य सभा आसतली। खबरो इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक फॉलो करात। प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।